Bismillahirrahmanirrahim. Shukriya inge to algon hama ane algon mi hoshala presentation na mi gen kuriye gendana den fahun sualen ovechkama banyamun hama hialen ota sargona menna hissa kollevi mrangalwan inge to den algon menna mi furtama mi ge duas kole kurin hama council noni city council member unaves algon menna hissa kurevuna ministry ge siyasataka kureve muhimu kantatoke mi commissary ge khulasa den eya ekkon eme bodan algon men miyadu vidalu ihen mi hissa kollam beenumani algon men miharu kurevumunta emme bodu em masekke kamugawa lamurkozi usulun ijtimai rakkater kam foru koddinumuge siyasat ke dashun council taka ekko adi rashuga mini rashuga himene ehem muassasataka gulige maseke kurevene mi minganutake kandala eya ekko amali maseke kurevene gottake hoduma kure masekataka gule gotom then mi presentation algon focus kolla famini ijtimai badahi madadwerin algon mi kiyani divehin ekum social community group so as community social groups algon men ko midi mi tibefuna kurimves wahaka dakkala hissa kollebunu fada mi hagigatuga divehi rajyege komme rasheggaves ijtimai kantatta kurumattaka gulige maseke kurevene payaku rashegga ufadda mi rashuka diriyule rakkatirkam foru koddenje nuni hase ihi tirkam beenova ailataka farataka mi nuniyamun hama waki farudunnaves emme fasehan ekashigen wa gotekka masekkai nuni hidume foru koddevene gote den miga algon men ade balalan hama ane mi furtama hama dannawalana mi I community social groups then algon men ge dawlatu ge noni sarukaru ge strategic action plan adi afahu mi covid ge halata covid nawaraya guligen mi ekulava levunu national resilience plan ge terega ves hamawara boda ali alu alafa wane mi maseke kurumattaka waki usultake khandala eya ekko mi maseke kurevene gwettaka budget kandeligen diuma adi mi maseke kurane bayaku ufeddo mi haris algon mi presentation hushala mun kenda iru mi bay non en atolegga hama mikama gule gotun bayaku tamrin kurumge masekketta ves kuriyan eba gendeve ham mawlumatat katannawa em algon menge mi ibama algon men kurukom mi kiyani ijtimai badahi madadu erin den ibama iba algon men mi kiyani you me ade iba den mane mi ei bayra rashuga detta mi aharen den ane iba ei tiba den aharen එහෙම ibama kiyafa kurukon algon men mi conceptum mi masekke kuramon gendani ingeda den hama feshumuge gotum ves tannawa li fadan mujtamaig nuniyamu rashegga masekke kura wara gina hissa darun taken eba ulu ane for kodde hidumet taken ebhori hama egotum mi komme rashegga ves rashegge sihi hidume dene farataken eba himene tawlim dene farataken eba himene idara taken ebhori qaim korefa nen kudukudin kukkurun huttuma gule behe gotum nuni gule gotum daira igge masekketta miharu feshumataka maseke kureni radrashuga ai ane mi home ministry ge dashum me kudukudin ge adulge ganon ge dashum ufedifa mi ai juvenile justice unit ge masekketta ves rashuga for kodin mataka masekketta kin eba kureve emme bodu en hissa daru gotuga mi himeneni tibe fulun rashuge noni avashuge council adi ege ituran anhenuge taragiya masekke kura committee den idarata mi lamurkazi usulun hingumattaka hingumuge mi gaanunun alialu ala oi fadan mi radrashuga hamekani umrani taraggige ituran ijtimai gotummes kankan fahikoddi radrashuga hunna masalatan hallu kor dinumattaka tibbawa mi idarataken algon mi hama dakkali miya ekko mi huriha
වැත්තක වෙස් හිමනේ ගොතන් අලුගොණමෙ මි මසෙක්කෙ කුරන් මි ජෙහෙනි මි එ හිදුමෙත්ත ෆරුදුන්න ආයිලාය මුජ්තමව ಫೋರ್ ಕೊದ್ದಿನ ಮಟ್ಟಕ ಎಹಿಮ ಮಿ ವರಂ ಮುಹಿಮ್ ಮುಖಾಮೆನ್ ಅಳುಗಣಮೆನ್ನ ಮಿ ಮಸೆಕ್ಕೆ ಕುರೆವೆನ್ ಒತೀವೆಸ್ ಮಿ ಸಿಯಾಸತು ತಂಫೀಸ್ ಕುರೆವೆನ್ ಒತೀವೆಸ್ ಹಮ ತಿಬೆ ಫುಳುಂಗೆ ಮಿ ಮಿನ್ನೆ ಮಸೆಕ್ಕತ ಎಕ್ಕೊ ರಡ್ರಶುಗ ಎವ್ವೆಸ್ ಬಯಕ್ ಎವ್ವೆಸ್ ಫರುದೆ ಮಿ ಎಹಿ ತೆರಕಂ ಫೋರ್ ಕೊದ್ದೆನ್ ಜೆಹೆ ಬಯಕು ತಿಬಿಕಮ ವನ್ಯಾಮುಂ ಎಮ್ಮೆ ಅವಹಂ ಎಮ್ಮೆ ಎಕಶೀಗೆಂವಾ ಗೊತೆಗ್ಗ ಮಸೆಕ್ಕೆತ್ತಕೆ ನೋನಿ ಹಿದ್ಮೆತ್ತಕೆ ಫೋರ್ ಕೊದ್ದೆ ಮಿ ಫಸಿಹವೆಗೆನ್ ದಾಣಿ ಎಫದ ಬಯಕು ರಡ್ರಶುಗ ತಿಬೆಗೆ then alugonmenna Ministry of Gender, Family and Social Services ge masekkettaku terega rarashuga mige ahattake kurinves mi idaratake ufadda masekkettake kureve ekama ikkomme atolegga alugonmenna vesinge rarashug mi anna masal taka noniyamu kuranjehe alugonmenna guligen kuranjehe masekkettakuga masalatake vesure hiduben avha forunu koddi noniyamu alugonmen rashaka dan jehe halatega e lasuntan anna kama banna hevima mi siyasatge dashun alugonmen miharu mi ufadda ibama ane mi grupa ekko irat kurevi alugonmenna mi dennevi datitan hallovegen daanekama alugonmen balani उम्मीद कुरानी एहिमा मी स्लाइड हम दक्कलाई बेणुम वणी इज्तिमाई बदहि मददु वेरिंग असदु मी कीवेගෙන් हे मी कुरम मी कोम मसिकतेන් हे मी कुरम मी उलेनी एहिमा मी 2000 कोन अळुगण मे बेणुम वे मी मसिक्के कुरा बायकु तमरीन कुरेගෙන් दायरु विस्ना फुरतम कमकी प्रिवेंशन नोनिया मुखामे हुट्टु मट्टका मसिक्के कुरुं कमे विया नुदिनु मट्टका मसिक्के कुरुं अळुगण मेन्न वर गिनफा रडशुग ಬೈಕ್ ಕಹಲ ಹಾಲೆತ್ತ ಮೆದುವರಿವೆಗೆ ಎಬ ಆಯಿಲಾತೊಗ್ಗೆ ಮೆದುಗ ನೂನಿಯಾಮು ಆಯಿಲಾಯಿಗೆ ತೆರೆಗ ಹಿಮೆ ಜೆಹಿ ಕಮೆ ಮಸಲೆ ನೂನಿಯಾಮು ಎ ಮಸಲೆಯಕ ಗುಳಿಗೆನ್ ದಿಮಾವೆದಾನೆ ಕಹಲ ಕಮೆ ಅಳುಗಣ ಮಿಂಗ್ನ ಮೀ ರಶುಗ ಮಿಫದ ಬಯಕು ಉಫದ ಗೆನ್ ಕುರಿ ಖಿದ್ಮೆ ಫೋರ್ ಕೊದ್ದೆ ಫಸೆಹ ಮಿ ವಣಿ ಅಸು ಎ ಕಮೆ ಗೆ ನತೀಜಾ ಮೀ ಎ ಗೋಸುಮುಗೆ kurin eyan hallen hodam masekke koddinu eya ekko rakka terikam ane for koddinu mataka kame dimavejje halategga noni kame ka guligem bayaka noni ailayaka ehi terikam for koddenje hej halategga e khidme ves for koddinu rakka terikam for koddenje hej halategga rakka teri thanaka e wagutum gengosti e masekke ves mi ibamage terein mi tamrin wegen nikunna den algon me miken group e groupum ehi terikam for koddinu den eki gogotan hase ehi terikam beenuma mihun ailata eba mi maana kuregende ama egotun algonu ham dannawalam beenum wani ekiki sababtaka hore aamako beleve minganda wuren dulaheyo kanta dasha gosfawa nuwata nedeve asarta koffawa mihunna nuwata ailataka අස්සු අල්ගොන් මෙන් මේ හාස එහි තෙරිකම බේනොවා ෆරෑන් නෝනි ආයිලා තමාන කුරවිගෙන් අල්ගොන් මෙන්න මේ මසෙක්ක කුරවෙන් ඔති ඒ හාස එහි තෙරිකම බේනොම් වෙදානේ හම අනේ මේ ගේග්ග හුරි උමුරුන් දුවසි එකනි ඔලේ ෆරාතක දේන්ජෙහි එහි තෙරිකම වෙස් ඉංගේත නෝනි යාමුන් එකනි වෙරි මයෙන් නෝනි බෆයේගේ මේ බලමුන්දා කුජ්ජකන් වෙස් හම බේනොම්වා හාස එහි තෙරිකම නූනියාම නුකුළුදුන් තෙරිකන් හොරි ෆරාතක වෙස් බේනම්වා එහි තෙරිකම ෆෝරු කොද්දෙන් ජෙහිජ්ජ හාලතෙක්ක ඒ දුලහෙයකන් අසු දව්වෙෆවා ඒ නිස් මිංගඩ බලා අල්ගන් මෙන්නන් එහි තෙරිකන් ෆෝරු කොද්දිනු දෙන් බයෆ් වහරු මේ මිසාලක අල්ගන් මෙන්න වර ගින මි ෆගීරු හාලත ගොස්කෙන් නෝනියාම ඒ ෆරාතක බේනම්වා අසාසි බේනුන්ත නුෆුද්දිගෙන් වෙස් hama council takun algon menna hame ves ade adi enspaves ehi terikam foru kodde fahar fahar ade ehe mikahala halataka goswa farata denegane farataka devene ehi terikam emme kashige ma gotega foru koddinu mattaka ufadda group mi ibama ek then adi ege itura maksada viksnala iru එහෙන් ගොතක අනේ මේ අල්ගොන් මේ වාහක දක්කානම නාසුක හාලතක ගොස්වාවා බයෆහරු බයිකහල හාලත එක්කො ඒ ෆරාතෙගේ දිරියුළුමන් අන්න බදලක එක්කොවස් නාසුක හාලතක දා ෆරාතන් එබතිබි
कोविड गे हालता एकोनोनी कोविडा एको वेस माले में सलगन में नफेनम बाय फरात को बाय आइला तक हम ए दिरुलम मन दिया ए हालत वर बड़ बदल वेगन दिया ता එහෙම එයා එක්කන් අල්ගොන් මෙ බයි ප්‍රෝග්‍රෑම් තන් හින් හාස ප්‍රෝග්‍රෑම් තකේ මී කණ්ඩාලා එවස් තම්ෆීස් කුරම මිදනි තෙන් මී බයි කවුන්සිල් තකවස් අල්ගොන් මෙන් හමවර ක්ලෝස්ලි මසෙකේ කුරන් මිසාලකන් අහුලු නොනියාම අනේ අමිල රෂන් අඹරා දාම් රේණුවා ෆරාතක ඒ හිදුම ඒ මගු ෆහි කොද්දිනුම්ගේ මසෙකෙන් ඒ මිසාල් හම අල්ගොන් දන්නාල බේනු then එයා එක්කොන් හම මී තංකොලේ බල්ගොන හම මී බෑත දක්කාලම් බේනොවි ඒක තෙරේක කුඩ කුදින් එබ හිමිනේ කන් නොකොළදුන් තෙරිකන් හොන ෆරාතන් හිමිනේ කන් උමරුන් දුවස්සි මීහුන් අදි අංහෙනුම් වියස් පිරිහෙනුම් වෙසෙයි අනියාගිෂ අස්තු අල්ගොන් මෙ මිබෑවස් මිලි ඒ අල්ගොන් මෙන්ගේ මසෙකතුගේ තෙරේක එබ හිමිනේ ඉජ්තිමායි දුලහෙයකන් මී නගහට්ටා ඒ ෆරාතක මී බේනුම්වා අබුරුවරි දිරියුළුමේ එෆරාතකන් හෝදා දිනමට්ටක මුජ්තමාවක හොරි බෑවරු මී මස්සලතකන් හල්ලෙන් හෝදා දිනමුගේ තෙරේක මී අන්න මී තිබි හිස්සාදාරුන්ගේ එබ හුරි අලගොන මේ වර බොඩ මසෙකේ කුරංජේ බයිකල් ಹಾಲತ್ එහෙමම අනියාග ಶಿಕಾರකවා කුදින් අංහෙනුම් ෆිරිහෙනුම් වියස් මී ಹಾಲතක බලා ඒ ಹಾಲතුක එම්මෙ බොඩන් එහිතරිකම් ෆෝර කොද්දෙන් ජහේනේ මින්ගණතක එහිතරිකම් ෆෝර කොද්දිනු අලගොන මේ මී උෆද්දා ඉබම ගෲප් කේ ඒ අනේ මී මක්සද් තෙරේක හිමෙනේ then by far algon menna faha kureve hase hiya beenumwa farata mi hamayekani mi daimi farata ka kashe mi wani noniyamo mali ehi terikan elibe farata ke mi wani ehne no waguti ves daimi ves samahase ehi terikama beenumwa farata himeni gende waki halettegga misalaka ane mi diriyulumuga dimawa kamakun misalaka nukoludun terikan e waki duwas kolaka mi sihi farwa hodan jehe noni ekani diri nuuleve noni ekani pay kantata nukureve farataka algon menna kommes warege ehi terikamaka ekko waki waguti gotun e farataka mi beenumwa ehi terikam for koddinu ei bay farataki daimi kon ehi terikam for kodden jehe farataka enno ekam algon men warab boda rashuka hama tibe fulunge mi masekatuge terega mi fada farata denegane e faratakan ehi terikam for koddinu mattaka kuranche kantata miharus algon menna ham faha kureve kurawaka ekam miga miharu miwani gulige maseke kurani nisame asugayem koregen diumum fasihawanekan mi baki faratakan nuni ailakan ehi terikam for kodde and then demme mi dannawale hama ane mi wahaka mi slide ka mi annani ingeto then boda algon men faha kollam beenumwe mi haru mi siyasatokke dashum wes fahurweri ailataka dulahe mujtama e bina kurmataka emmeha hissadarun guligen basha jehigen wa goteke maseke kurenche heni miharu halat denegena medane ekame halata riyayakko den konkamen heti manna menna kureveni muassasatokke mi bayke mi ibama mi himenige ufedigen mi dair tibeni ehemima demme midenne vihem fuluhunge dawru kobato gender mi maseke kura faratuge dawraki kobato education ge dawraki kobato si misalkan hospital nuniyama regional hospital wes e faratuge mi ibamaga himene farat ane dawraki kobato ehimma huriha farate wes ekko mashwara kurigenne mi bayakan ehi terikam for koddeveni kurim wes kuramun diya kame kam waki nizamge teren kurevi waki gotakan ehi terikam for kodden algon menna mi kandeligen gosekama wanyamu miharu mi kureve maseke tan haru ituran harudanavegen harudana kom maseke kurevena kaman algon menna faha kure men kobato hissa darunaki by council tak miharu algon kurim wes dannawali he mi wagutu seba ane in atolegga mi maseke feshigen kuriyen ebegende algon men waki atolta e ane babe bahalagen algon men maseke fashage mi gendani miharu kuriyen egende veni alif dalge mi digurashoka eba kuriyen gendeve ibama ami memberun tamrin kurumuge program mane sessions ta ingeta ehma mi man hissadarunge gotu algon men khandalafa miyati rashu noni avashu council ge debe fulun
fuluhun den ai ijtimai rakkaterikamge daira algon men balani ei algon men mi gender ministry tawlimi daira anhenuge taragiya maseke kura committee sihi daira adi kudukudin kukkurum huttum muma behe gotun e maseke kura e daira ehema mige baye mi denne vihem misalaka mi BJJ ge adi pefulunne nuni e maseke kurawwa ඉදාරාතකෙන් අදි උපෙදිගෙන්නේ නුදේ එහෙන් නමවෙස් ෆුලුහුන්නා එක්ක නෝනිය ජෙන්ඩර් යා එක්ක වරගින මසෙකෙතකේ මිහාරුස් මාලේ මි අනේ ඒ ෆරාතා එක්ක එබකුරේ මුන්දේ එහෙන් නමස් මි හිමෙනේනේ දායිරාතකකි ඉංගේතෝ එහෙම මිහාරු අලගොන මෙන් කවුන්සිල් තකවෙස් මි අංගමුන් එබ ගෙන්දමි තම්රින්ට කොරියා ගෙන්දා මින්වරකුන් මි හිස්සාදාරුන්ගේ නන්ත නෝනියම මි අසු දායිරා මෙ බලනි වකි මීහ කනෝ එකම් අනේ මි අලුවන් මෙන්න මි දායිරාග මසෙක්කෙ කුරා ෆරාතේ mi algon mi committee noniyamo mi group team amen agani ingeto den tawlimi daira gaves war ginafaro school counselor noni leading teacher mi gotan algon menna miharu libe nantakun algon menna faha kureve ei hama arangalu ingeta ege itura ane sihi daira misalaka bai rarashuka algon menna faha kureve e misal ane health worker mi bai rarashuka nekkama vanyamun den eya jehigens emme boda mi rashuge halata mi kamuge terega goen nimma iru emme boda contribute kurevene farate algon men hagigatuka mi ane edila edenives tibe flun na ane mi algon men hame mi nanta fonu airuga den anhenuge taragiya masekke kura committee algon men hama wara e muhimmu dawren ada kura bay kurisoren wes mi ijtimai kantattakuga adi mi rashuges mi dimawa masaltan hallu kurumge samawara bodu role kule bay wara gina committee tagge member unnaki miharu mi mi usula gawada mi kuriha kamaka bala e libifa huri mandate ge dashun kurevene hama wara gina kantattake hore hemi miharu algon menna mi ගානෝනි ගොතුම් බාර ලිබිගෙන් මි දනී අස්ලු ඊබමගේ උසූලු ගෙසෙට් කොරවේ හිසාබ මිහාර අල්ගොන් මෙන්නම් එටර්නි ජෙනරල් ඔෆී හුම්වෙස් මි උසූල අනේ කොමෙන්ට් ලිබීරාත් කරේ වරන් අවහන් උසූල් ගායන් ගෙසෙට් රයිස් ඔෆී හා එක්ක මෂාරා කරේගෙන් උසූල් ගෙසෙට් කරේගෙන් දානේ එහෙම එයා එක්කොන් අල්ගොන් මෙන් අදි එබ බලම් මි කොමිටීගේ නුනිය මි ටීම් ගේ මසෙක්කතක් කිහාවරේගේ එහි තෙරකම ෆෝරු කොද්දවේ නෙතෝ මාලි ගොතුමස් එබ තංකොල් ෆහන් අල්ගොන් අනේ අලි අලවාලාන එහෙම මි මෑන් හිස්සාදාරුන් නකි දෙම අල්ගොන් හම තක්කාලේ දායිරාතොක්කේ තෙරෙන් හම කණ්ඩාලා ෆරාත්තකෙක්කන් මි තිබ්බවානේ ඉංගේතෝ den ituru memberunge gotuka bay faharu eba ade halataka riyakon algon men hama ane tibe fonna mashwara koregen ane mi ituru member lanje hije halaten asiyama member lomuga ves ama ikhtiyar libigen wane eba mage ituru misala kangeto ijtimai goton harakatteri furihama kame masekata genes devene kankan fahikoddene adi zimmadaru farate nama ibamage fanni lafade committee ge mashwara ekko mi ituru kuruma fursat onnane ehmi bay faharu radrashuga misalaka midenne vi man hissadarunge ituravves hama kamoshige ma farate huredane hama wara boda rashuga mi kantatakka mi hunna misalaka ezimma ufulagen furihamakan itura genestigen e masekkete nuniyamu e masale misalakan e anna masaleka gulegotu mashwara koggen hallen hodu mattaka adi egituran ehi terikam misalaka bara mi nikameti ailayakan ehi terikam for koddenje hije halatega rashuga maseke kura ane farategge ehi terikam hodenje hije halatege mali ehi terikam hodenje hije halatega wes hama e mashwara ekko mi committee ya e wagutegga ane memberu ituru kurumuge hama fursatu onnan ibama ekulawalunga masekke kuru furtama hama mi ministry mi astu algonumen emme bodu em
हिस्सादार मी अल्गुन कोरिंवेस देने वे राज सिटी काउंसिल ए मिनिस्ट्री ऑफ जेंडर मी अल्गुन मेंगे मिनिस्ट्री या गुड़िगें कुरेवे मसक्के तब के तेरे का हम बरब बोड़ा मुआमला कुरेवी गेंदाने अल्गुन में मसक्के कुरमुन दानी आने मी माले मिसाल का मिनिस्ट्री लेवल का ररशुगे उफेदे काउंसिल तब के मी मसक्के तक यही तेरिकम फोर को दिन मुगे गोतो लफा दिन मुगे गोतो दें अदी एक तुरवस दिबे थम्रीन तंग अलुम मुराजा को अलुम अनेकावे से मी कंटिन्यूअस प्रोसेस दे में हेटने भी गोते गालगन में मसक्के कुरम पेनो मन कोमे मुज्तमा के सिबा में एकुला वालुम के एम्मे हाँ हिस इदारी कंतत्ता बलहट्टानी हम र नोनी सिटी काउंसिल जेंडर मिनिस्ट्री मिहारस मिकुरेवे इदारी कंतत्ता कदें गालगन में गोते निम्माने मिहार मिसाल का काउंसिल का अने वकी तांकोले नूनियामु वकी डेक्स के नूनियामु ए किहिनेत्तो अलगड़ में एम्मे फसेह को मी मसक्के कुरेवेनी एकम इदारी हुरिहा कमे पुरमुंदानी अने मिनिस्ट्रिया रन नूनी सिटी काउंसिल अने ए ओन्ना गुड़िगे मसक्के कुरेवेनी गोतका देन मिकम के तफसील देन इबम एकुलावालुम के कुरिन काउंसिल तकावे हिस्सा कुरेगिंदानी मिहार सलगन मेन्ना मी उसूल गा अने गेजेट कुरेवमा एक्को देन अलगन मेन्ना फसेह वेगिंदाने इतुरा मी कंतत्ता निम्मं इदारी गोतुं किहिनेत्तो अने मसक्के कुरानी एकी काउंसिल तक हुन्नानी एकी कहाला अने मी चैलेंजेस ए गोंजे होंता हल्लु कुरुमट्टक गुड़िगे मसक्के कुरेवेनी गोइत्तके अलगन में निम्मान दें इबमा एकुलवालुमा मसक्के कुरुं इबमा एकुलवालुम नुंता इबमागे मसक्के तरावालुमा मसक्के त कुरिये गेंदियुमा हितेर वेदिरुमगे गोतुं तमरीन प्रोग्राम हिंगेने मिहार मी अलिफ ताल का कुरियंगे बगेंदेवे आलगन में मी मसक्के फटे शवियनीगे सालगन में मसक्के फशंग देवने एकमको एदिया दुहो रशुं हमा मी कोविड के दुवस कोळमी इंगे तो आदिवेस एक्कोन्वे मी कमे का मी कोविड अलगन मेंगे तेरेगे बे एहम अलगन में मी किया गोता न्यू नॉर्मल वा एक्कुं अलगन में मसक्के मी कुरन छेने मशावियनी अलगन में कुरम दिया मसक्के हकीकतो का नुफेशी अंबुरा अन्नंचे हुनी एहमी अलगन में वेस बालाना हम मी आहारोगे मी देम वेत मी कुरियंग में मस्तक तेरेगे वी हैस गिनरा रशका जियारे को मी तमरीन प्रोग्राम कुरिया गेंदे वेने गोते ए रमियन आहार अलगन में मसक्के अमली गोतुम वेस मी तंकोले स्ट्रेटेजाइज को मसक्के कुरम फाशा एरुगा इबमा कोम्मे रशेक गवेस उफद्दाගෙන් कुरिया गेंदियोमगे ए विष्णु ए प्लान अलगन मेंगे हुरी එයා එක්කොන් අල්ගොන මියන ආහාරගේ බජට් වෙස් 11 वाले के मसके में कुरान देन इबामागे मसकत का एमे मुहिम එක්කමකී මෂ්වරා කුරවෙන කන්කම ගුලිගෙන් එහෙනින් ෆරාත්ත බෑවරි කුරුව බය ෆහර අල්ගොන වෙන්න මී දෙන්න වෙහින් එහෙ මුස්සසාත මිසාලකන් අමිල්ලා නොනි මී सरकार हिस्सावा by ebahure ani kumfunita noniyamu institutions tak etan tam wes eba bayar kurenje Maldives Red Crescent wes bayar kurevidane den adi ege itura mi misalaka rashuka huri amilla jamiyae ge ehi terikam for kodde e ibama mi nimme kama vanyamun mi algon menge mi fanni lafade committee ge mashwara kobes kurevidan ehima den kurin algon nawali wahaka tammi inge to zuwanu jamiya taka jamaatan adi umurun duwasi mi hununi kamoshige mami den komme member eges rasmi wazifa bayanuga khandaili fawa kankan hagigatuga me kureveni misalaka mi e rarashoge mi halatu tenagatu mattaka mi wazifa bayanen ebove fuluhunge se hunna faratige wazifa bayan tawlimi daira sihi ehme wazifa bayanuga huri kantatake hagigatuga kuran algon mi maseke kurani tankole systematic ko ibamage member una kandala faratge wazifa bayanan ibamage member kama ibamage maseke kurun ituru kuregen dani mikan algon men ane mi මිහාර මශවරා කරමුන්දේ කිහිනෙත්තෝ අල්ගොන මෙ මි වසීෆා බයාන ඉබම මි අනේ මි බෑ මිගේ අනේ ඉතුරු කොගෙන් මි ඒ වසීෆා බයාන්ත බදල් කුරවෙනි කිහිනෙත්තෝ ද ඉබමගේ මසකතුගේ හේදවා වගුතකි රස්මී වසීෆාගේ බයි ගොතුක අල්ගොන මෙ මි කණ්ඩාලානි den halata riya ekkon algon menna mihar mi ijtimai rakhaterikam forukodden kura maseketagga miki degadi baga noniya me nime wazifa enno algon men kura maseketaka ki hamti be funne singilawane
मी रशुगा वेस हम कमे दिमावे जी और निकुन्नम वेस चहे अदी हालत बलंज ही हालत के दा फरात वेस बती बे फुलुहुम वेस अदी स्कूल तेरेम वेस सिक्की एहमी ममी ए मासेक्कते के मी वगुतकी हम रस्मी वजीफा के बाइगे गोतु कमी हिमेने इतुरा कन्नो एकम या एक्कों अळगොණ मी බලා ගන්නම් मी चहेनी ඊබම අळගොණ मी मासेक्के फेशिගෙන් දියාම මීග තංකොලේ බොඩ අනේ එබ ඒ මාසෙක්කෙන් හරුදනා කුරමට්ටක ගුලිගේ මාසෙක්කේ කුරංචේ අळගොණ එම්මෙ මි එබ්බස් වෙවෙනි de ibamaga hisadaru muassasatu ke mandate ke masuliyat terege himene hama hataru kame mujtama hedun terika etur kurmatta ka program tarawa hingu miharu wes hama mi gina mi mandate takuga muassasatu ge di ane khandala for mandate tak kuranje hemaseke takke bahur mi ba ane ekula hi manafa wanis ade egetur ijtima dolahe rakkateri ama mujtama gaim kurum ge gotum masekke kurum then mujtamaage emmen shamil ko diriulum fahi kurumattaka baruweri kuruma adi mujtamaage halata itara rangal kurumattaka eki gota mi ek kahala program ta hingumattaka adi hodun tan hoda efada program ta rawa hingunde mi hama radashuga ves mi harese halat bala halata bina ko program hinga research then e kura masekkate by council ta konuniya radashuga seba mi hares kuriya gende halat dene gane kon kantatake to kurane gulige maseke kurane kon kantatake gato tibe fulunge development plan takke sama ane algon menna kommesara kammi mahakata deke wono e plan ekula waleve iruges e ves ane mi ali aluwala e kuranje he kamegi gotuka ben ijtimai taragiya kuranje he kantatta ali aluwala muhimuka then e rakkaterikam badahi inuniya gulun e ufeddu mujtamauge bayfaharu dimawa halataka guligen wes eba aidayege meduga jehe masaleka guligen wes nuniyam e kahala kandataka guligen wes eba e badahi gulun miharu hinaru atam wes eba ade bay mi ailatuge terega nuni radashuge sehima e halatu itura rangalu kurumge gotum wes masekke kurum himene then me hama by role tang algon hama dannawalana local government authority LGA ge role ki ko bato ehma e role tak miharu gaanuna mi gaanunu astu algon men balala mena mi mihiriye LGA ge city council noni council tak ge WDC ge role tak ki noni gender ge suri role tak ki gaanunun eba ane war bavaru ane maada tak ke mi algon ekkonnu mi no hama dakkalam beenu wani tibe fonna wara bævaru ane mi gaanunu maada takun eba baru libe mi demme mi denne masekketan adi ijtimai badahi madadu erin nuni yamu community social groups ke masekke tan mi baru libe ingeto den ibama memberunge masuliyatu ge hama dannawalan mi ಭಾರತಕ್ಕೆ ತೆರೆಗ ನುಣಿಯಾಮ ಎಬ ಒವೆ ಮಿ ಮಾದ ದೆನ್ ಅಳಗೊಂಡು ಮಿ ಹಮ ಕಾನೂನು ನಗಾಫ ಹುರಿ ತಂತಂ ವೀಮ ಅಳಗೊಂಡು ಎಹಾ ಬೊಡಕಂ ಎ ಹಮ ಮಿ ಕಿಯಾಲಂ ಬೇಡ್ಮೆನ್ ಮೀಗ ಅಳಗೊಂಡು ಮೆನ್ ಹಿಸ್ಸಾ ಕುರಾನ ತಿಬೆ ಫುರ್ನಾವೆಸ್ ಮಿ ಮೌಲೂಮಾತ ವಿ ಮನೆ ಹಮ ಗೆಜೆಟ್ ಕುರೆವುನು ಹಾವಕ ಮಿ ಹಮ ಮಿ ಮೌಲೂಮಾತ ಹುಣ್ಣಾನೆ ಅನೆ ಎ ಗಾ ಉಸೂಲ್ ಗವೆಸ್ ಪಾಯಾ ಕುರೆಫ ಇಂಗೆತ then miga anhenun tarage masaka kora committee ge masuliyata ka barta ke terege sama e mi helun terkan etur kurumga masekke kurun eba ove adiyege ituran ane rashuge taraggi ka kurenche masekke takuga anhenun barweri kurumga mujtama rakha terkan for koddenuga gotan eba ove ane ali alwala fa then ijtima e dule ho rakha teri ama mujtama e gaim kurumga gotum program tan hingum wes එහෙම මිහුස් හමතිබේ ෆ්ලුන් හම වර මී ෆැමිලිය වන මි ගානෝනුග මිහිර කන්තත්තන් හෙම මි අලුගොඩු හම දක්කාලන් එම් වර බෑවරු නොකුතාතක ගානෝනු මාදාතකෙන් අලුගොඩු මෙ මිහිරි නගාෆ මි හුරිහා කමෙ මි කුරෙවිගෙන් මි දනී හගීගතුක මිහාරු අලුගොඩු මෙ මි සියාසත් කණ්ඩායම් ඉබම අනේ උෆද්දා ඉබමන් කුරංජෙහෙ මසෙක්කෙත්ත එහෙම ආකමෙන්නුන් එකම් කොස් mi usulege dashun algon men rashuka lamurkazi usulun algon men kuram munda ijtimai rakkatirkan foru koddinuma ehitirkan foru koddinumge masekketta harudana ko kuru
algon balana tankole avha mi nimma de veto mi algon difen wagutu sama balage wara baru slides e namai sama mi wara muhimmu masekataka wima ham ibamaya golegotun algon me ham kommesariga tafsil ka ekko mi kiyal deni den ibamage masekata lama kos pura gaanunta miga mi fudewaraka gina gaanunta මෑගණු කොතෙක්ක මිසාල් අක්කන් හම කුඩකොදින් හග්ගුතර අක්කාතෙර කුරුම්ගේ ගානෝනුග හම වකින් එබ ඔවේ අනේ ලාමර්කොස් කොන් අනේ මි මසෙක්කේ කුරෙවේනේ ගොත්තක් හඬාලා දැන් එයා එක්කොන් ඉදාරි දායරයිත මි ලාමර්කොස් සූලුන් හිංගුම්ගේ ගානෝනුගේ සෙබෝවේ හම වකින් අනේ මි බෑ හිමනාෆා ගෙවෙෂියනියා හුට්ටුම්ගේ ගානෝන් ඉජ්තිමා රක්කාතෙරිකම් ෆෝරු කොද්දිනුම්ගේ ගානෝනුගේ සෙබෝවේ එන් ෆුදේවරක kina gaanun taka ali aluwala famihire gaanuni gotum we salgon menna mi kuran kurevene kamekkan addi mikama guligen kuran jehe masekkettakke natijaka wani mi gaanunta tanfis kuregen dairu e mi dennevi bataka we ali aluwala evigen rakkateri aburueri diriulume magufahe koddinu mataka mi ibamage tereng masekkettakke kuru අද දැන් වර බොඩ හම මේ තිබේ ෆුල්මස් බේන්වන් කොන් මි බෑ සාෆ් කොල්ල කිහිනෙත්තෝ හිඟ හරත්ත බෙලෙ හෙට්ටේනි කොමෙ මෙම්බරගෙස් වසීෆා බයානුග හිමිනිෆාවා කමෙවීම වකි මේ කුරා මසෙක්කතක මේ උජූරේ දිනුමෙන් අලුගොනුමෙන් එහෙනෙ කණ්ඩෙන්නාලා මොසසතෝගේ මෙන්ඩේට් ಕೆ ಸೆಬ ಹಿಮೆನೆ ಗುಳಿಗೆನ್ ಕುರಾ ಮಸೆಕ್ಕತೆ ವೀಮ ಏಕಂ ವೆಸ್ ಕುರೆವೇನೆ ಎಮಸೊತ್ತಕ ಗುಳಿಗೆನ್ ಹುರಿ ಮೊಸಸತೋಗೆ ಬಜೆಟ್ಗೆ ಹರದು ಬೆಲೆ ಹೆಟ್ಟುಮ್ಗೆ ಎಬ ಹುರೆ ಮಿ ಕುರಂ ಬೇಣುವ ಮಸೆಕ್ಕತಕ ವೆಸ್ ಕೊಮ್ಮೆ ಸರಿಗೆ ಬಜೆಟ್ ಖಂಡ ಅಳಾಫ ಏಗೆ ಇತುರ ಕೊಮ್ಮೆ ಮೊಸಸಕ ವೆಸ್ ಕೊದ್ದೆವೆನ್ ಹುರಿ ಕಮೆ බලා එකන් කොද්දිනුම් එම කිහිනෙත්තෝ එම ෆසේ හවානි එහිම අලුගොනමෙන් මිසාලක ප්‍රෝග්‍රෑමෙන් හිංගායිරු අනේ මි අලුගොනමෙන්ගේ බජට් තෙරේග මි හිරි ප්‍රෝග්‍රෑම්ගේ බජට් තෙරෙන් ඉබමය කොන් කිහිනෙත්තෝ ඉබමෑගේ මි මසෙක්කතුගේ තෙරේග හේලොන් තෙරික ඉතුරු කුරුම්ගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් හිංගානි රක්කා තෙරිකම් ෆෝරු කොද්දෙන්ජ හිජ හාලතෙක එමිහක හුරි මාහවලුන් එකුච්චක හුරි මාහවලුන් එටෙන්ඩ් වෙවෙන් දෙවස් රක්කා තෙරිකම් ෆෝරු කොද්දෙන්ජ හිජියා හම තනෙන් එබ හෝදන්ජ හෙනුනියාම ඒ අසාසි බේනුන් තෆුද්දා දෙන්ජ එහෙමිම ඒ බෑ කිහිනෙත්තෝ අනේ මි අලුගොනමෙන් මි හිස්සාදාරුන්ගේ mandate tereng eboitto e haradu kureven eboitto e hi terikam for koddeven huri kon kametto balalum waram muhim den hama warak nimmalumge kurin alugondu mi kodakon hama dannawalam beenu mi halaten hama tibe funna hissa kolla den alugon me kujjaya de mi aslo name vesnu ngeto alugon me hama scenario mi dakkalam beenu mani jazlan kiya kujjemme ingeto den rashik mi jazlan den komme duwahaku school mi dairu mi school dairu mi fennani waki thaneka mi daatan kommes echen hifagen daatan den e komme duwahakes mihen ebave mi alugonu menna miha komme rasheges fuluhunge divi fuluhunge hidumatuge mi gaanunge dashun hama eba maseke kore fuluhun komme rasheges idara e huru noniyam fuluhunge kommes peflok maseke kona e mi fen mi jazlan komme duwahako mi da thana mi eba fene mi fuluhunge ayoya ebe flaya fennati ko sual mi kurani jazlana kontakan he tidane den kommes mihako bunye mi veni thanege hori bebeyaka noni echedde ehima mi kuja school diyumge kurin ebade den ko mi kommes echen hamalu kuram midani ehima miga mi alugonu me mihalatu gengeto mi fulus idara noniya mi haru ibamaga Moldis police service represent kura farataka mi fennani mi kujja mihen daatan komme do hakwara gina faharo algon mennan ekaden ehin ala anulevi eba deve bai faharo algon mennan eba balaves leve ekam mikahal ibama radashugo ofedigen diyama e zimmage dashum ves
mi alugunu me ufadda teama nuniyama ibama grupa ekkala kujja fennatan mi datan fenna ti konbayetto asu hisadarun kon bayakato mashwara kurani fuluhunna gender ya anhenuge tarige masake kura committee ya rashu council mi farata hama ekko mi mashwara kurevene gote hodan eba jehede mi bata hunnan tafsil ko ehima mi fulus hinga ibama member mi avaha meeting aka goala mi kujjage halatu balan itura ane mashwara ko mi kujjaya ki vegen he asu ena mi dani mi ekomme sechen hifagen e baby aka de noni ko ituru ehe mi haka de ka ku he mi hadani ki vegen he mi wani ehema mi mashwara kurma fa hama wagutum mi jazlange kantataka gulegotun ane itura tas balan baddalu nimmala fa mi dani astu geya ingeto he mahalatun asu mi kihineto beliruga mi wagotaki jazlange ituran ebatibe kokko de kokko adi egge den egeves huriki ha rangal halategge no adi mammay ingeto mamma ge den mi hinga ane mammaya ituru ehiterkam for kodden jehekam wes mi ibama member una faha korewne ziyare koru ehemima miharu aslu miga kokko evs ale noleve kan mi adi egitura halatu es thankole dakkan gega mammen ituru ehiterkam for kodden jehekan mi huriha wahakatake emburi as anekkaves ekkala ibama group ka mi wahaka dekeveni den wahaka dekeve iruga misalakan schoolunna fuluhunna schoolunna noniyama agenda ya ekko mi ege ogos bala alun ambura ebe fulun asa mi balalani mi tanta ingeta mi ebe fulunge mashwara terega midani furtama geetere awangiru geeterege halatu hurive ki tantage ki echi ane mi mane riitikura masekke koffa hurikan mi jazlan kodinna misalaka mamma balive uleti kudinna khandinuma ekantattaves ekujja kurakan haradu baradu belehettumu guys edda ihitirkan beenum wakan kudinnan alalun dibe ek mamma ge balihalu huri gotun mammeya kudina denje alalon me furiham gotuka nolibekan ehema getere halut waradda kudinnan ehi terkam foru koddenje mammeyaves war bodan eba sihi farwa dinuma mikhal kantata fahaga vegendiye mi miya ekko mi konkametto miharu sihi farwa misalaka miharu samti befunnes kurawwa mun daan kama ama algonaves shakke nokura ekhala farate fenije kama wanyamun mi eka sihi farwa hodumattaka efara mi hospital noniyamun den ehuri hisihi medde tanaka gulage masekke kurun gender yaves war gina fahar gula algon men ge hiterkama ekko veseba misalakan ekala kantatak hiterkam for kodde school ves war bodan annane miga mi rolling e boy ehima mi hissadarunge ane zimmata mi ke aliga e ailain hiterkam for koddino misalaka kudin mi eeneya wahaka dakkala noniya me kudinnam waguttum ves ehiterkam for koddino mattaka anhanuga taragiya maseke kura committee ya ves committee ge swara bodu role en onnane ehmima mi huriha faratake zimma taka ekko mi fiyawalu take edigen daani ehma viha sawahaka kudinge rakateri ikaman elen huriha fiyawalen elun e kujja misalakan e dani coach ekan ane inge e hisabun e mihaka e kujja yaves contact nukurevene gota den e rakkaterikam kashavaru kuranjehe den tibi de kudinge ves rakkaterikam kashavaru kuranjehe adi atoluge misalakan FCSC ya gula avas hallen hodumattaka mashwara kurevigen e maseke feshun den ya ekko kudinge ugenumuge kantatagga education ministry ya mashwara kurun ehima mi hama mi fiyawalu takegge wahaka ibama mi ane nimmane team
then police adi council isnagagen rashuge mussasata ka guligen geetere saaf kuruma wagutum maseke koddinu algon menan hama wara gina faharu eba feni face eboriti mane mi raj council ge isne kuma ekko mussasata ge sehi terika adi rayitunge sehi terika ma ekko mefada ane mi aidata denegane e huri masaltaken halu koddinu ma maseke koddinu ehma mi den miga kurimes denne vihen kihinen he aso viya nidunu viya nodinu nuni preventive gotaka masike kurane ehma ailata efada ailata mase fahaga komme ailayaka sehi terve vena gote revun den miga hama wara boda mi algon me midana gota mi ulum badal kuram behavior change genomataka ಬೇಣುವಾ ಕಂತತ್ತ ಕೆಮ್ಮಿ ವರಗ್ ಗಿನ ಫಹರ್ ವಾಹಕ ತಕ್ಕಂ ವೆಸ್ ಚಿಹಿದಾನೆ ಮಶ್ವರಾ ಕುರಂ ವೆಸ್ ಚಿಹಿದಾನೆ ಎ ಹಲ್ಲು ಹೋದ ಮಟ್ಟಕ ಎ ವಿಷ್ಣು ಬದಲ್ ಕುರುಂ ಎ ವರಂ ಮುಹಿಮ್ಮು ಕಮೆ ಎಮ್ಮೆ ಬೊಡು ಎಕ್ ಕಮಕಿ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆಂಗೆ ವಿಷ್ಣು ಬದಲ್ ಕೊಗೆ ಮುಜ್ತಮಾವಗ ಮಿಫದ ಆಯಿಲಾತ ನುನಿ ಬಯಕು ತಿಬಿಕಮ ವನ್ಯ ಎ ಫರಾತಕ ಬೇಣುವಾ ಹಿತೆರಿಕಂ ಫೋರ್ಕೊತಿ ವಿಯ ಇತುರ ಕಮೆ ವಿಯ ನುದಿನ ಮಟ್ಟಕ ಎಫದ ಬಲ ಎಕಂತತಕಂ ಹಲ್ಲು ಹೋದದಿನು den waguti halle e prevent hen daimi halle misalaka kongotakatto hoda deni hema ekudi anhem mihaya misalaka single parent allowance nulibe kama wanyama enen e hallu hoda dinumattaka e hitirikam for ko dinumattaka kuranji he masekketta form e fill kod den vies nuniyamun agenda ya ituru mawlumatan hoda den vies e masekke vies avasko kodde vena gote hodu de mihala talgondu iha du kolana mi training tak algondu men mi ba kuriya gendana tankole digu wahen hi ati den misalaka dima vedane halatge ituru bahama bay misal ta nazuku halatu gawa ekani veri ma ba fan ekani dirule umurun duwase mi mi ve salgon kurin ali alwali ehima mi hus asu ane ibamage dawru ane ega tereya wadegen daane kahala hama haletta miharu kon mi ibamage dashon kon ane committee taketto ufedeni kobato gulmaki ijtima mi ibama mi komme rasheka ufedegen daane adi ibama mi facilitation committee en ufedigen daane ega mi himeneni komme atole nuni city council ge verikan kura rashuka mi facilitation committee mi innani ege itura funny committee mi hama ma muassasa takka mi hissadarum himene gota mi agenda den algon dakkalanage committee tak ekulawala goi ehima mi den mi gulum mi onna gota ki huriha hama ekak mi iba man mi funny committee yang hama lafaya nuni mashwaraya mawlumatam hoduma ituru ehi terikame beenuma kama wanyas mashwara kuregen dane den atolu mi hama debavs communication line dekolavs dana kaman hama faha kollamen den kurimes dene he mi ehni mi ibama beenum wala fa dinun den fanni hi telikam for kodinun mi getura mi facilitation committee ka himene farattaka ki atolu nuni city council ge rais den ane zimmadaru veriya nuniyama secretary general then FCSC e komme atoli kalgon menna mi harmi wani hidume forkod de mi e batibe algon menge idari mozafon nuniyamo fandi mozafon vesehvima e facilitate kodden e hiterkam for kodden inspire formen hoshala nuniyamo emi mi hage assessment initially hadanje hijje halatage ekan kurumanta kaves mi FCSC medueriko masake kuramundani then police nuniyama tolo police commander then ya eko education coordinator me komme ane mosa sages miharu hama himene magam take vi mammi lafa mihiri mi ba ta mi denne vi ane mi magam tak tibba farato ke facilitate koddinu
ibama funny committee ga den algon me boda me balalaf mehri gender LGA education police health dege thura mi muassasatan himenigen dane ei miga komme muassasage rollen e bove mi ibama ge mi kurama beenuma masekketa kurumattaka funny lafa hodu එහෙම අනේ මි නිමහම් කුරින් හම දන්නවා ලබේන මියා එක්ක මි මසෙක්කෙන් අසු අලගොඩ මෙන් කුරමු මි ගෙන්දනි යුනිසෙෆ් ගේ හිතෙරි කම එක්ක ෆුදේවරක මි වේතවේදේ තින් අහරු තෙරේ ගල්ගොඩ මෙන් මසෙක්කේ ෆෙෂිගෙන් එහ නමයිස් මි දස් කුරේවම මිදී කොංගොතකත්තෝ එම්මෙ රංගලි එබහුරි වර බය අනේ ඒරුග කොමියුනිටි සෝෂල් ගෲප්ස් ඔෆ් එදීරු මි වර රංගල මසෙක්කේ කුරමුන් දිය අනේ මි group taves by group takan ebenuma ehi terikan for gane nulibi tankole mi gonje hontaka kaas kurimati wegen gos anikka salun algon me mi fattani gaanuni gotum ves mi baru dibigen miya ehi terikan for ko dinumata korena maseketta bala adi ege itura alugonu menna ibamaya koddevene emme bodu kamakan onnani emme gina mi dekve wahakiki mali ehi terikan kihinen e asuti mi masekke kurumga koddeveni eves alugonu men masekketta ke koffin irat kureviya miyanna aharuge budget ga alugonu men eba khanda alan komme rashakan erashegge abadiyan nisbeva e percentage mi bay hod ane ehi terikan for koddino ngeto agun stop kollan to screen ade mi ege terega asu budgetan algon me mi himeni komme rasheggaves abadi ya balafe abadige de nuniyam 1.9% faharuga ulidane mi denne vikahala ane ehi terikam beenum wa farata ehema e percentage en ekulawalagen algon men komme sarege mali ehi terikame for ko dinumantaka budget ves khanda alagen miyana harge budget mi algon men balan eba mi himanagen tibe funna grant ek gotuka ibama ge hiterikam for kodde farataka mali hiterikam devene goten hodo ehima misalaka duisatta mai fara nuniyama abadi duisatte woren dakko hori bay rarra nuni enha ha woren dakkon hori bay rarra e rarrashuge e abadige midennevi percent balafa algon men eba ane prevention percent protection ku ane e mi karakka terikam for koddino den adi egitura hasehiya beenuma farataka ves beenuman faharuga beenum vedane hama e rashegga huri wagutum ves ehi terikam for kodde vene goten hadan ehima e baya ves percent adi asasi beenunta fuddumantaka bay farataka beenumwa ehi for koddino ema hataru category yakan algon men bahalagen mi budget ves ekulawa lafa wani eya ekko miyana har budget fasagen dar algon munge ummida kives mi dennevi ane mali ehi terikan council takke meduerko den mi ibama emme bodu ne mi idari kantatan hin gawani mi council tak isko tibban kama wati council ge ane mi algon medde mi mali noniya budgetum mi fas uma ekko algon mennan itura mashara kurevidan kihinatto mi fasa ane mi council taka for kodde veni names mi algon men mi balani hama mi wara muhim masekate mi ehi terikam beenum vecche halate ge wara gina far algon men ade ne pi nulibigen nuni yamu ba hinga misalaka getere walu saaf kollam wese pump ekhala kantates by far e ba de hemima mi ibamage tereng mi ehi terikam for kodde vene mi faratan hasa rakka terikam for kodde je farata mi asasi beenunta fuddumataka komme sarege ehi terikam for kodde je hena farata denegane e farataka devene ehi terikam ibamage teren for koddinun de mi siyasat ke teren algon men beenwani mige nimige mige natijage goton rakka terikam for koddinuma dulahyo mi ufaveri aburveri mujtamoye gaim kurumataka kurevene masekkettan hagigatu kalamarkoz kurevigen mi kuriyam mi gendeveni ibamage teren tankole gineiru sejjekane algonge presentation misabun ane mi nimmalana shukriya engata